As I said, they have been issued an ultimatum. Aircrafts are on standby and ready to launch an attack on all positions held by the Republika Srpska army. Evo nas 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskome narodu ovaj grad. Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu. Jesi vidio moje? Darik, jesi vidio moje? Nema potrebe da ginu vaši. Ni vaš muž, ni vaša braća, ni vaši komšije. Gdje je uniform? Smo civili. Pa s kim ratujemo 4 godine? Jebem vam, majku vam jebem. S kim? Sve civili. Za vaš opstanak tražim da svi vaši muškarci pod oružjem predaju oružje Vojsci Republike Srpske. Kad smo preživjeli 3,5 godine rata, preživjet ćemo i ovo. Samo bez panike i propustite malu djecu i žene. On je svoj plan napravio davno. Ljudi idu tamo gdje je bezbjedno, to smo se dogovorili. Zeiden dat we de cijfers niet moesten opnaaien. Start leaving the base in an orderly fashion. What is the point of having an ultimatum if you don't deliver? Vesme, možeš mi povesti moje sinove iz baze? I da ubiće i Srbija koji nađu. Ubiće i mene. Colonel Karamans, they are killing people outside. What difference does it make whether the Serbs kill us or you do?